ma'am, nga dapat nakagalot amin nga aso. Awan tay agwarang-warang. Yung ti kwami dito, adumit lata ti rugit da. So nga, baka ti kwami, parbangon, winno, rabi na nga agpa, kwa ti aso, agparugit. So nga, adulat ti, kwanto nga, sabali ti, ano, pampanunot na. So nga, no, adalang kumakwami, ma'am, dito nga, sitwasyonin, ti kunakin hepe, mangkwa kayo, mang sampul tayo, kunak paigid din. Medyo timbaga kanyada. Tapno makwanda kwanda ti well agbuting damam ko na. So nga sinapo Dios daduma agkwanda ti yung tataki damam asod nga makita kon so nga no da makita salud-sudik ti makin aso galot yung basit dito apo ket no amuyo mit na yung saritaan ti do adaling tegen ti ko na. So nga nagwin damit mo mapandami alain ti aso da. So di kimot at kurkurang iti pamang. Well, han ma'am always nga ko basta no, da makita mi nga aso, nakasarita, di kaya makin bagi. Di ko ayo basit ko na, galot yun. Pati barangay assembly, sabay pangibagbagami, ma'am. So kasano iti pa nagtiliw tayo no ka sir? No, bilang man adadagay iti talaga walang nga aso iti pa Dito ti may nga na narigat nga kain, ma'am. At dito ko kami, nga karwas, nga pagtiliw mi, yung delikado mit ngamin, ma'am, no, kasi ako dapat adda kumamit taga-city nga kadwami. Nga mangko di kita kasi nga di mi amo ti kano kasano nga kuan deto ita adamit di kita na uyong nga aso no makarwas mo. So nga kunak di kiti barangay tarod nga kuami agan na dalata. No kasi nga mapasamak ti panagkarwas hangkay nga mas asig unay delikado kunak met. So nga ararami din damit ma'am ti kuada agan na damit. Awan ka di pang ipupukan tayo pa sir? No, kano, adadagay iti matiliw tayo. Awan pa yung idiretsyo mi no ka ti kwan. Ti city no kan no adda kas pagalikan i pamidya nagpanami di ko na yapo. Ay kamanggaan. Dati Pagkamot nun sir, tingin na sampulan tayo. Adda ma'am ni Kapitan Glenda sa di naman kam agriculture nakam tinapan ng ipan di aso. Di kamanggaan. Kung mapandano ka alaan di tayo sir. Wen ma'am. Adano ka multa na. Adda na ma'am. Mamulta na no kan. Amo no dan ang kamari mano ti multa na. 3,000. 3,000 sa ma'am ti multa na no ka. So adano sampulan dito barangay tayo sir. Nga nagmulta na. Ito ma'am awampay. Ngem tanorte A addan. Iso dayjay napamimpan hindi. Adda nga wen. Ada pwede iti. Wen ma'am han lang nga ti Gabusor ti asasod to adda ngamin no daduma taga norte umay dagtoy. Kas nga may dagarim kas jay so nga daduma ababugim mi. Sir, kagitan pa lang kada tinapasamak na alad na. Iti napapatay nga rod iti barangay tanod tayo iti aso ti kabarangayan tayo dito eh. Anat maibaga tayo kada ti sir. Ano tila may bagang kami na apo ya ma'am. Igalot da di kita aso da. Tapno awan ti kasta nga mapaspasamak. Siyempre nasakit mit nakit magpaiso da jay mangit aso hamo mi nga mabaling nga kwenta mapamit ibagamit di kita tanon nga mapandumuklos. Awan mi pagtaray akong kuna natatay. So nga baka nakuha namin tin napang-ura nga kuhan. So nga di namin eksektari nga napatay namin tin. So nga kuna kanya da dahil di kuhan nagsarita da. Okay yun. Nagamit lang ti kuha na idimam kanya na di nagsarita dito. Yung adan to pa lang pagsaritaan daman hawam ni Kapitan idi. So nga da pa lang pagsaritaan da baka tumalim. Ayan.